nongo mego hingi kino matan Webinige-giizis. Miyaga nendaman gata shindan. Aha. Tashinga magijanga kete February jinikazo aga gochinga giizis nongum. Magija March. Itasha Webinige-giizis mino makunsi-giizis mino Webinige-giizis. Andego-giizis idashanid. Wajinikata nawa nongum giizis. Gochin. Migo ingochi ayayin mioma diakikendani jinikazo ta au giizis. Nongum itasha Webinige-giizis. Moindin dasha wenji jinikazo ta au giizis. Migo OP Webinige to da koziuni wa atsok nakawin atsokan au Anishinaabe. Itash Udabijiana mitiguns. Itash Uda Pagitonema Ishpimi. Asema itash Utakonan. Gitkonang asema. Unanagatuendan akuziun wa Webinang. Itash Baba Jibwa Pagitota mitiguns o ma Ishpiming. Ikedo itash Webinan in da kuziwin. Migo aninda akuziwinan game ujana mizawin, ege magja giushkwebiwin, magja nishkataziwin. We're going to know aninda akuziwin what the webinan. Itasha adina p ejichiget etno. Mama itasha wawiye gizut moshkine yasiget. Mina itasha anigiwe yasigeta au giizis. Mio pie jichiget. Migo nasab jiwe benang akuziwen. Basic kagikwewen. Thanks for watching today. I'm Anton Treuer. Let's keep in touch. I'm active on social media, and my website has lots of information on my books, speaking engagements, free Ojibwe language resources, resources for teachers, and more. Miigwech.